Mukana uyu urutitwo ni mutabania wa mihango ministry-ini ya wira wa muingi wa Vinya Ndeti thutha wa mwene kandarathi uria uhetwo wira wa gwaka nyumba cia raithi tauni-ini ya Kiambu kwirikana ni arekururia wira-ini wake kuona agiriirwo gukorwo arikitie wira uyu mweri wa gatandatu mwaka muthiru no nginyanagia na riu ti muriku. Na vile tumeona wa subcontractors wake wanafanya kazi. They have mobilized, they've got things on kwa site. Shida ni contractor, the main contractor. So what we are telling the main contractor, he needs to pull up his socks. Wavinya akiuga unyihu wa aruti a wira wakini uyu niguo gitumi kinene kia wira uyu gwikururia ona thengia wa thirikari gukorwo erekereirie marihi ma tabarira ino. Ukiangalia hapa hata hii project hakuna workforce mingi. You know, he needs to bring people on site. If he organizes himself and brings workers on site, kwa sababu sisi tumemlipa. Yeah? Hatuna hata certificate moja yake hatujalipa. Kumlipa tumemlipa. Kwa hivyo he cannot say ati hawezi kuleta watu kwa field wakuja kufanya nini? Kufanya kazi. Riu mwene kandarathi uyu akiheo nginyagia mweri 30 mweri wa kenda mwaka uyu akorwo arikitie wira uyu kwaga uguo akanjirwo kandarathi yake. Wavinya akiuga no muhaka kioneki gia president gikinyanirio. Beware. Contractors beware. Sio kupatiwa pesa unaenda unaweka mahali pengine. Kama umelipwa pesa umalize kazi ya serikali, tumia hiyo pesa kwa hiyo kazi. Otherwise utablacklistiwa. Kurigana na Kabugi Muriuki umwe wa aria mararugamirira tabarira ino kuma ministry-ini ino, tabarira ino ikuhuthira makiria ma milioni 685 na biesho 65% ni ndihe kurikana wira urutitwo irariho kuringana wira uguthio kirutagwo. Kameme TV ngithie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Wanjiku.